2014 yani tiştekî herî fermaneka mezin milletê me şingar hat çi hezara çi heta niha hestîkê me divirin cunûsatê yani ew cunûsatek lê xwedî derneketiye ji dala cunûsat çê bikin û van hestiya rakin û van dayîka ji destê Daeş derîn ji kampa holê wan bînin yani niha fermaneka dî sermeta ji hûn fermana dî yani tiştê herî pîroz ez dibînim milletê şingar rabe ber yani ittifaqê çê bike rabê berxwedanê bike yani neş milê ê pepekê re hatîne ji milletê ê fermana milletê êzî hatîne xwe elan kirin ya beşewiya ceşî û destgehê wan hebin sazî û destgehê wan hebin ji vê kê tirsin ji vî fikrê Ebdullah Öcalan tirsin firqî azad aştiyê dixwaze demokratiyê dixwaze biratiya gila dixwaze yani em tiştekî herî pîroz bîn milletê me şingar rabe ser xwe yani ev ceşê Iraqê hatî yani neş pepekê re hatiye ji êzidiyê me re hatiye êzidiyê me bigine tune û dîsa ew Daeş anîne sêtera danîne yani em hineka jî nas dikin sêtera sekinî da ku xwişkê me hewiya jî dixwazin ev tiştê qebûl nakin baweriya me ti kesî naye baweriya me rêxistina me tê asayîşa me tê ya beşa me tê ya ceşa me tê sazî û destgehê me tên û baweriya me em milletê me êzidî tê وباوريا ما بقالين ما يشنغاليتي حكومة العراق بريجي ال 2014 الدهي مهاشاش الشنغال دابو الموصل دابو الحدود دابو فروت رسميات على عتاتي اخوي قوي مش 10 هيلان وفكشيان وشونا مالد خو عتاتي خو الجيده هيلان حتى عتاتي خو برن مش 10 هيلان الدهي مهاشاش 2014 حتى انا كي سي مهاش 2014 در دوره هاویری شنغال همت گرتیبون پیشمرگی برزانی سے 12000 پیشمرگی برزانی در دوره شنگالی بگو امی شنگالی بپارزن ند هیلان یا کشمش مالا خود در که یا کشمش چه درکه کارکی محبت گناه ناچن می و پارزن امی چون سر شغل کیش خورا شغل معیشت نابه در دوره مد گرتینا میزارو که خوب عایشین میچن سر حق لگی مریش کا میچن سر رزا کیش خورا تقولنا أمي وبباريزن هون شبر درنا كفن ويتاغي حكومة عراقي وحكومة هرما كردستاني بيعوا بازار بشنغالت كر ملتي شنغال ملتي ازدي اهلي هردوكا وهاتا فروتن ما تكسي خنا دي وياكي امنا باراستن يا باشا يا جشي اسايشا يزيد خان ازاروكد يزيد خان ازاروكد خلق شنغاليا في ملتي ازاروكد مانا ام تجاري قبولنا كان او حزب بنتنا واي بهوريا ما ابكسكي ناي باراستنا ما بقى نا دولة عراقي نا حكومة هرما كردستان نا انسان ما بباريزي بهوريا ما بيا باشي هاي بيا جشي اسايشا يزيد خان مجلس اخ سريا شنغالي در بيوان بهوريا مال كاسيناي ما بباريزي وامي بشتفانا مجلس اخ سريا شنغالي بكن حتى نيتا قبول كرن وخسريا شنغالي نيتا قبول كرن وهيزه منينا قبول كرن امي دي من سر بيابن وام تقصيرنا كان كي دربي امي البرخ بدن وهكا أو قلنا ولا أمي شربكن أمي همبريوان شربكن هكا نا دولة عراقي بك دولة ناتوبن أمي همبريوان شربكن ومي تشكراكن ومي وكا جن أمي خبرنا ساحي مي شرب ربكن يا حمود زان السيحاج 2014 ارتش عراقي وتايبت بشمركيت كردستاني يعني السيحاج شنغال فالا هشتن ازدي الناف دستي چتاي داعش ده هشته اشخور يعني راسي سيهشت همو الدنيا همو زاني بان هر دو عسكرة شنغال فالا كرج چتاي داعش را ويزدي الناف دستي چتاي داعش ده هشتن ونهاجي يعني ارتش عراقي دخوازي شنغال جي دست خوب بخي يعني يا بشي واساشي تنبك دخوازن دبنه تن داري خنجي شنغالي اش خو سهشت وهمو دنيا همو ديت يعني غيرلا هات شنغال رزقار كروج چتاي داعش فالا كرن دست پشتی ویجی هزکی ازید خانی هات آوا کردن میجنی آسایش ما یا باش ما یا جش ما جهاتن آوا کردن یکی دش دروی ازدی کی دل شنگال دنینا کس شنگال دنینا یا باش ما آسایش ما همو یزیدین همو زارو کی دی ملتینا همو ید و آخرنا به هزاران شهیدان به هزاران بریندار داینل شنگال دا یعنی بسانهی جی منوزانی بسانهی یا باش ما آسایش ما شنگال در نکوی چه ببی بلا ببی لامجی برابری وان دسکنه دما ایریش لسر آسایش ما یا باشه ما چه ببی ام پشتوان ام جی بر مری خوب بده